Ndo toka bia unabe share so na Bula FM number 2 na share isu. Bula FM number 2 and share. Ni sang bulu benak sai ko yang ko na Vakaleleka ni no de tu ko na bonge dindai. Mendola bini ko na no de lilu ni matin tu poreng ben marama na bolau mendo ban di kebikina na mati sai ko na COVID-19. Ang wesa wakato vitimi kapani matin tu na Pasifika mendola bon na bolau bakaungo. Tukuna na no de lilu ni matin tu ni ruimbimbi na bak rawe na buku ni matin gonde na manda ni sember di sabang di takin dona kisir na de benua. Tukuna na minista ni Bula o Dr. Ifiri Munga Nembete ni sakena nga una mendola bikina na bolo ni pinga rabi bakaungo. Ia ni berta do live na bolongo en do bandi kebi na matin ko na kena bolau ko tok mai malabani e na matin to ko sterlia. Esa nangai sek ni rauni baglu setiku na ministri ni be Kambula tua politikenda. E sibia ni buana milu na dola ni be tol ni ambaki. Mendo baga to do ko taikina na benua rendo komunikina na be no mai boro. E varita ko Joshua Wycliffe na kena buni bolo tunde. Ni ministri sa bita bati no ditubutuba na kena bako mbotaki. Na mbenu rendo umbini e na bonungo. E varita ko iskeliti kundundo na chemeni ni matambos ni kore suba. Nirto sa kawai sartiko na kena sa tumutunga ni wili. Ni mbenu ndo kumuni na biti kutiko suba na beisinga. Ia no indi na ministri ni rawa ni pagabot karantaki. Na tubutubongo e na mwani ambaki ungo. E leo sartiko na kawai tiko membaleta na isau ni biwa ni mati arando boli taki na vike mesi viti. Ni na manda ni sartiko na lawe baudhikina na bugu ni kena na isau ni biwa ni mati. E vanditaka na matambos ni volleyball na benua. Ni tosa ni ngoma tigo vida na kunru mai be ira lili benua. Membaleta ni sau ni sona weni mate. E kuna talangani sona be kemesi arando seng ni tambaka ni bang madala. Membaleta na be weni mate rotubani ni kana bata kini ken rai sau. Ia e vanditaka na songsong ni kemesi na benua. Ni seng ni be weni mate kede rapaudi na lawa. Kabagato kai na price control. Ki nangito ro na vengen rabutigo na Singapore ro waiser ngo na team ni Swai Shipping Fiji Januaries. Ki na team ni Junior Japan na buku ni sosota ni World Rugby Pacific Challenge. E varita ko kele le were na ke na don bibaga tabulidi. Ni den ngar to bandu ka na team ni Tonga e na kay wasang bulu kebitu kay senga na mbongi. Er na seng ni ngude na dorwo na ke na vagbi na taktinga ni walwal no rutungito. Na team ni Fiji Januaries na vengen rabu ki na team ni Junior Japan. E na biba manitolo na kabi ni Singapore Hawaii. Ni otero na givingin rabu na team ni China Lions kina team ni Fiji Latoi. Ni sibi na ono na tini kalima na miniti na vuku ni sotsota ni Global Rapid Rugby. Mai dhabay keri na Vakaleleka ni nondo itukutuku na keni kore. E rauni rungoda na Bula FM kina Radio Fiji 1. Ni Vakaleleka Punaka. Hi, I'm Ini from Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.